Hano ku isi hari ahantu byagaragaye ko hashobeye abahanga n'abashakashatsi bagiye batandukanye, yewe nawe ubwawe hari ahantu ubona cyangwa wumva ukumva hateye ubwoba n'amatsiko ukabona ibyaho ntibisanzwe. Iki kiganiro tujye kurebera hamwe mu hantu hagiye hatangaje cyane hashobeye abantu ndetse hateye n'ubwoba ku ino si yacu. Uhaye ikaze, iyi ngiyi ni The Real Shema TV. Mu bice bitandukanye by'isi hagenda havumburwa bimwe mu bintu bidasanzwe ndetse rimwe na rimwe bikagaragara nk'amayobera. Muri iki kiganiro kirambuye tugiye kubagezaho urutonde rw'ahantu 10 hashobeye abahanga ndetse n'abashakashatsi b'isi kubera ibihabera bidasanzwe. Ahantu hambere naho bita Mines of Paris. Aka gace gaherereye mu gihugu cy'Ubufaransa mu mujyi wa Paris, kazwiho gukurura ba mukerarugendo benshi kubera ibyumba byinshi kandi byiza bihari. Aha hantu hafatwa nk'ubuvumo, buri wese ntiyemerewe kuhagera kubera amagufwa y'abantu ahari, bigatuma hagaragara nk'ahateye ubwoba kuko hari abavuga ko ari nk'ikuzimu. Ahantu ha kabiri hitwa Door to Hell. Aka ni agace gaherereye mu gihugu cya Turkmenistan, kashoboye abantu benshi cyane mu 1972 ubwo abashakashatsi bacukuraga bashaka kugera kuri gaze. Kugeza na n'ubu hahoramo umuriro utajya uzima kandi waka cyane. Ibi byatumye perezida wa Turkmenistan asaba ko hafungwa, ariko nabwo byananiranye. Umwanya wa gatatu turahasanga ahantu hitwa Chateau Miranda. Nyuma y'intambara ya kabiri y'isi, mu gace kitwa Noise Castle ko mu gihugu cy'Ububiligi, hari hatuye abashakashatsi guhera mu 1980 ubwo abashakashatsi bimukaga muri ako gace. Kugeza na n'ubu iyo bigeze mu ijoro humvikana amajwi adasobanutse menshi kandi ateye ubwoba. Ahandi ha kane ahantu hitwa Death Valley National Park, igishanga cy'urupfu. Nibisanzwe ibera muri aka gace gaherereye mu mujyi wa California muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aka gace katwaye ubuzima bw'abantu benshi. Iyo ugeze muri aka gace utangazwa no kubona amabuye agenda ntawe yasunitse. Mu mwaka w'1915 nibwo itsinda ry'abahanga ryagerageje gushaka igituma amabuye yo muri ako gace agenda, gusa barashoboye na n'ubu ntabwo baramenya igituma ayo mabuye abasha kugenda. Ku mwanya wa gatanu turahasanga Lake Natron. Iki ni ikiyaga giherereye mu gihugu cya Tanzania, kigizwe n'imyunyungugu y'uburozi buhanitse. Ibi bigatuma itemerera ikiremwa cyose kuba cyawukandagiramo. Iki kiyaga nacyo kikaba kimaze gutwara umubare w'abantu benshi ku isi. Umwanya wa gatandatu turasanga Cano Cristales. Ni amayobera ibibera muri uyu mugezi uhereye muri Amerika y'Epfo mu gihugu cya Colombia. Iyo ugeze mu mpera z'umwaka kuva mu kwezi kwa 9 kugeza mu kwezi kwa 11, ibara ry'aya mazi ririhinduranya rikaba umutuku, ubururu, icyatsi, umuhondo ndetse n'iroza. Uyu mugezi ukaba uherutse gushyirwa ku rutonde rw'imigezi ibereye ijisho kubera ukuntu aya mabara agenda yihinduranya mu buryo bugiye butandukanye. Ahantu ha karindwi dusanga ni ahantu hitwa Old Faithful Yellowstone National Park. Muri pariki y'ubukerarugendo iherereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, hari ibintu bita geysers bituma amazi y'ahantu ashyuha cyane, bigatuma asimbuka cyane mu kirere metero ziri hagati ya 35 na 50 buri minota 55, bikamara hagati y'iminota 2 n'iminota 5. Ibi bikaba bikurura ba mukerarugendo ku buryo buri mwaka ahantu hasurwa n'abantu bagera kuri 3,500,000 baturitse imihanda yose y'isi baje kureba ibitangaza bibera hano hantu. Ku mwanya wa 8 turasanga Skeleton Lake. Iki ni ikiyaga giherereye mu gihugu cy'Ubuhinde, kikaba cyarasanzwemo amagufwa y'abantu arenga 200. Bivuga ko ari abasirikare b'Ubuyapani bahafiriye mu ntambara ya kabiri y'isi.
aya magufwa ngo rimwe na rimwe ajya azamuka akareremba hejuru y'amazi. Ku mwanya wa 9 turasanga ahantu hitwa Kapustin Yar. Aka gace gaherereye mu gihugu cy'Uburusiya, gakunzwe kugereranywa na Area 51 yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aka gace gafite uburinzi bukomeye cyane, bivuga ko ariho ingabo z'Abasoviete zitorezaga nyuma y'intambara ya kabiri y'isi. Ku mwanya wa 10 turasanga agace kitwa Aokigahara. Aka ni agace kanditse amateka ku isi, ubu niko ka kabiri kamaze gutwara ubuzima bw'abantu benshi ku isi, gatwara abarenga 500 buri mwaka. Aka gace karangwa n'imyuka mibi ndetse n'abazimu, kagizwe n'ishyamba rya hegitari 3500 riherereye ku gasongero ko ku musozi witwa Fuji. Nshimiye wafashe umwanya wawe ugakurikirana kino kiganiro cyose. Niba ari ubwa mbere ugeze kuno murongo wacu, ukora subscribe. Iyi ngiyi ni The Real Shema TV.